Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Hasisya dari kelas 8A1 nomor urut 31. Kali ini saya akan membacakan cerita Lapeso, Sibawa Labuta bagian pertama, yaitu bagian A. Lapeso Sibawa Labuta. Engka dua tokasiasi warawane mabali bola. Sewa peso sewa mauta. Yami pada palona soso tudange riwirit ladenge taje pasideka ritolaloe lauta madenge lapeso rirenge rewang ribolana rilabus soe makedai lapeso pede lau soe pede manipi uhita poleata pada soewe tengkenesa sisil rialoi mete ni labuta mape bali makedaba maku tongesatu mupuadae nayaga patujumu lainge makedai lapeso engka madeceng aja monro tudang sieso bajar matajeng riwiri lalenge wasang engka adana tosuresanae madeceng tudange madeceng pisa jopae talau lele ribolana tongka engkae dilau pasideka ba makesi satu nekia tanemi useding homaro sediri toma decenge pekogi museding bateta tawai poleange nareko pale engka papedalena pua ala taala nakko dua iga sedi nasaba iko madenge naik tutuko bela aja mubuaka pape balina lapeso madeceni nareko mako itu pape balina labuta makesini mapamulaki baja iana papa bajana lautongan niro duae rirenge lelei bolana tosugie papale waliwi itama na desa kuwa sapan retuna nasaba ia maega rakaengi mede ia rega na calare tange ia paparana lapeso sibawa labuta majepu mabela labona nenia panese babuang tosugie na topedien monro rilinoe ia kia sigalinges nisa padana tomapedi maega malabo namaraga se bubua narapi rinaengarang suaya curita rioloe makadai ricopona bulu mania engka sewa galepo batu maega pariwa ulawang rilalena deta warai madepa korito nasaba metawi ripangan ruana sewa ora sasa pakan retau. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.